Iz dana u dan s patrijarhom Pavlom. Evanđelje ističe najveću vrednost ličnosti. 23. avgust, 5. septembar. Sveti sveštenomučenik Irinej. Vaša svetosti, u Evanđelju se mnogo govori o vrednosti čovekove ličnosti. U čemu je vrednost čovekove ličnosti? Znate, vrednost svakog pojedinca koja je u Evanđelju toliko istaknuta i toliko suštinska i bitna, veoma je važna. Kao u jednom organizmu u kome je ćelija osnovna jedinica života. Ako je reč o kancerogenoj rak ćeliji, ona će se razvijati na račun ćelija oko sebe i tako će ih uništavati, uništavajući čitav organizam, pa tako na kraju i samu sebe, iako ona toga nije svesna. Ali mi moramo biti svesni da smo važna ćelija u telu jednog naroda i telu čovečanstva. Ako jedan organ u telu vrši funkciju za koju je osposobljen, imajući u vidu opšte dobro organizma, taj će organizam napredovati ukoliko je i ostalim organima dobro. Ali to isto važi i u suprotnom. Zbog greha jednoga možemo stradati svi, kao što strada čitav organizam od jedne rak ćelije.